जोजलबा नापन लस्कुस नेपा च्यानलले ज्याजो सेलेब्स टक टाइम स्वाजना दिमे सकल सुकुमी बाजु मेजुबिन्द जी सुशील शाही पाके दुनुगु लन्चे आग्नास कल लस्कुस यानाजुना थुकु ज्याजो प्रत्येक बुधबार बनिसिया 8 बजे नेपा च्यानल मार्फत छिकबिनसा सोयारी फै थुकु ज्याजो संजिमसा नेपाल भाषा खेलकुद व तिथि मनोरञ्जन खेले थगुना ज्याग दिरुङगुपि तिथि व्यक्ति टुपी नापंगु खलबला छिकबिनगु न्हने न्यबया जनागु ख थ्वेज भले थौना जिमसा थन स्टुडियोले सम्म अतिकन लोगाउँ भाम वरिष्ठ तबला वादक भाजु या त बनागुडो वेकै परिचय भीमाल दासा वेक छम शास्त्रीय संगीत खेले थौना ब्याग्न कथा तय दिरुङगुमा छम वरिष्ठ तबला वादक नापनाप मेगु बाजना वेकना अतिकन बालक थाना दे जो वेक ख मिलेश तन्दुकार छास वेक त लस्कुसिया लस्कुस मिलेश खलाबला यो सुरु चाहिँ छिगुप्ती म्युजिक करियर युप्ती सुरुवात हुन्छ तबला छिस गुलेन छ थाना दिया तबला जी चाहिँ आटकन चाहिँ यकुसा क्वेशन यन नगल आटकन चाहिँ जी ठुले सुरजुल यार गा यो नोपडी चीज म खोज ठुले सुरजुल लगा जी त्याम फकद नि हजुर सारगा देबले छे बाना तबला था अले भजन बिजन हार्मोनियम मिमिना हालियो अले तबला छ छे बाना आया तया तगुजला अले बाना न्याब्लेन चाहिँ थाना नि जी सोयात नि वदनी अले सुटे बा भजन त गुनगुने ना चाहिँ वो मिमि हाला तबला थाना चाहिँ गुनगुने अले जी चाहिँ छवे कोठा दिने ज्या मजले अले जी चाहिँ लसे तंगल पुला अले सोयात नि होगा अले वो गुबले ओके लगा बरे जुल मलाई वो चा मचाको वो जुल छु अले पहिला सुरु चाहिँ हेभी लागि चाहिँ वो ढङ ठाइ नि मस्तिसा गुकुसमा गुकुसमा थादा अले लिब अजुजाउ अले बाना ठुपनी थेना त ठुकुसमा थेना त ने वो किसमा चाहिँ नि थमिस्या कोसिस ना मलाई अले चिपा जो ला अले बाना थे ठेके ला आवाज बे मखो अले थेना लना था हो नि तर साउन्ड चाहिँ बाना थाउ थे चंग बोला अतना चाहिँ वो अले जी थमिस्या कोसिस ना वनो जुल अले वो जो अले लिब जाओ वो चाहिँ अले बडी चाहिँ दुनी जी थार या सिका चाहिँ बाना चाहिँ अले कठमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तल तो खन्देला मलाई दगा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ सिल टाइमलका अले कथुला चाहिँ थुके इन्ट्रेस्ट तो खन्देला थुरा चाहिँ थुके चाहिँ छे भने थोत सब्जेक्ट सिनेमाली त्यहाँ चाहिँ बाना चाहिँ अले सुनेका देखले पहिला चाहिँ थमिसा चाहिँ पहिला मजाकै सुर जुल टाइमला जस्तो पिन मिरानी लाछि मस्त पिन मिरानी आथौक नि मस्त छे भिडियो गेम अनाबला पिन मिदिनीला छे पिने बाले चले पहिले मिडी मिडाज निबले चाहिँ छि गुल्टाको थयो मतलब चाहिँ ठुके लगा मतलब चाहिँ दूध का टाइपले चाहिँ पहिलालाई जे मजा गर्ने आज चाहिँ वो लुम्नीले चाहिँ वो चाहिँ नि ट्याक्क चाहिँ वो त्याप दक मिठा चाहिँ अहिले वो जी बिहा हेर्न आइने भना दुला दुलै अनि मलाई अहिले मिटियो रुके ना चाहिँ दक अनुसो नि इन्ट्रेस्टिङ छ खजाने सुधाले दक चाहिँ नि पासपी चाहिँ नि गुली चाहिँ अब भन्छ मलाई सोयो लागि मतलब मलाई चाहिँ सो नि अहिले गुली चाहिँ नि वो मतले चाहिँ सजना त उठे बेलुन झिलमिले पनि लखा बिउनी पनि ला कया बिउनी अहिले जिता चाहिँ भन्छना मतलब मरो अनि बेलुन सिलुन मतलब मरो त नि जी चाहिँ वो बाजा बाजा पु वो थाउ दनि वो त सुया नि त नि अहिले सोयो अहिले अके गुकुसमा थाउ त नि अरे वो न्यू कठिन तरल निका थाय छौक नि थाय तपाईको ओडीला अब विभिन्न साइजहरु दु अले सोया चुनी गजिन जी अले सोया घण्टा का तपाईको वना तकना वना सो नि अले वो नेना अले छे वया जने अगे था बडी चीज नि
ढिङ टेडा ढिङ ढिङ टेडा ढिङ ढिङ टेडा बोल्दा छु ख मुसु तर वो रिदम त नि छु ख वो चाहिँ नि ठ्याक्कै दिमागमा बस्छ ल छेउ या चाहिँ तबला चाहिँ नि थाहा कोसिस या छ जी पहिला म छ कथना म ढिङ टेडा ढिङ टेडा थाहा छ ढिङ गेना होइले मलाई गुली पिन्यो होले गुली आउले होना थाना छु एटके होल गदनी अले तक मे गुफ्रे अटना चाहिँ थमिसा सुरु जुल अले छनो चाहिँ छे थो जी थानो पछि चाहिँ छे परिवार सुनान मुसुन अजना दिने जी चाहिँ एकदम थमिसा चाहिँ एक अत चाहिँ ना परि जुल छनो भयो जुले अले अनि जुले जी चाहिँ थाना केना मलाई चाहिँ मियाले होला ल के मियाले चाहिँ जी तबला थाना बि दगा तया ए छ ठ्यासला पाजपि दगा वया त टाइम जुल पटी थैला मसा पटी जगह वार का अले का हाल्यो मियाला अले जी चाहिँ जुराव बडी वो थाना जे वो थाना जे बोले अले दगा चाहिँ अचम्म जुल नि ओहो खय था मोहनी छटो मिया थाला त दुनी अले वो अठिन जुले अले मजा चाहिँ ता हो जुल राम्रो का थाउ खाना न चाहिँ यको मि त आल अले बाना चाहिँ छे चाहिँ तबला जिम्ता चाहिँ मजाले ठिकी मो गर्दैन चाहे बायाँ चाहिँ चाहियो जुइ चाहिँ टाङ ढुङ जला तजे या जिम्ता ठिकी मो गा अले बाना चाहिँ बबी जा जिम्ता चाहिँ बायाँ न्यान चाहिँ मठ न मठा बिस्ना अले उबले थाना न अले बा ठ्याक्कै बोल गर्दैन बाना मसु बा ठ्याक्कै बोल का बबी द्या तसँग जुल गर्दैन ए थाहा हल्का नि अले बाना न थाहा आवले झन् सुमला अले झन् न्यायसँग भाइ मनेन छुल लगे जुल जी मचा चाहिँ जुसा मसिगे चाहिँ मे थाना केन थाउ इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुमखनी दियो छि बाना न अनुभव गर्दिमा अले व गर्दिनी अरे ना अले बाना न थाहा अले बाना न आना जाथे केटमला चाहिँ अचम्म थाहा दुनिया सुनाय मर्ने जिना सुनाय मर्ने थाहा यहाँ थाहा दुनिया अचम्म जियाना थाहा थाहा जिमा थाना अले वो दिन चाहिँ न्याप्सना नेजला अले लिबा बाना चाहिँ वो चीज चाहिँ जुगो ठुके चाहिँ लगाब दो सिगा अले चाहिँ थादा वो बडी बाना चाहिँ जुरा चाहिँ सिन्यो सूर्य लगे ट्याबले छिको चाहिँ नि पहिलो गुरु बाए हिसाब वो हिसाबमा पहिलो गुरु चाहिँ जुगो बाए सारा छ बाना थाना जाउँ सोया न सेगदी उरका तहे दिल अले जस्तै बाना आवश्या अले सेगी छेमा त्यो चीज चाहिँ नि बाना अनुभव याना छिर सेगी छय दिखवा पहिला चाहिँ नि गर्जुल लगाले पहिला चाहिँ नि बाना चाहिँ नि बेसिक थदा वो बडी चाहिँ दक अथि जुल सेना दिए जुल अले ताल त जुल थदा वो ताल अले बोल त दक बाना सेना बिल अले बाना गुकिसमा जिरा सेना बिल वे जिना चाहिँ एकदम प्र्याक्टिस ना मतलब ने थाना वना अले मजा चाहिँ थाना वला गुकिसमा आ छु ला चाहिँ जुगो वो टाइम चाहिँ मिले मलाई मलाई वो टाइमले चाहिँ आ बाना छौ मलाई जुगो थाहा साउन भए त एकदम ठीक जुगा त नि वो हिसाबमा चाहिँ थाना वना अले साथ संगठन चाहिँ उले चाहिँ दाइ चाहिँ भाइलिन हजुर सेको हुन चाहिँ अले अन्न सेना भयो अले छेउमा प्र्याक्टिसले चाहिँ दाइले साथ्या अले साथ्यामा त थुकिसमा साथ्यामा दक वो टाइमले चाहिँ जे चाहिँ झाला तक न चाहिँ थ्याउ अले तियै न गुकिसमा क्याउ अले तियै गेना छिरिकीमा वो टकना चाहिँ बाना चाहिँ उले चाहिँ जिरा चाहिँ वो सेन नगोगा अले थ्यान नु अले वो थाना वन नगा अले गुकिसमा चाहिँ मे गुरु के सेनमा चाहिँ त्यो गना खवल लगा दाइ बोले अले छनु चाहिँ अले दाइ थाना आज ठण्डा छनु चाहिँ दाइ गुरु थाइ गयोगा लगा तल थ्या दिल अले छु शनिबार ल छुबार ल अन क्लास जु टाइममा चाहिँ छनु चाहिँ बाना चाहिँ जिरा चाहिँ जना चाहिँ अन गुरु था जना तल अले अनुबन आवले चाहिँ दाइ गुरु चाहिँ सङ्गीत प्रवीण मोहन प्रसाद जोशी खा म अले वेकन चाहिँ उले चाहिँ सर्वत थाना जना दियो अले जीवन बोले अले एस सानो थेनला बाइना सानो जुल थेना जी कायरा जुनायो का कायरा अनि
बाना पहिला खँच्ने जुइनको ज्याद नगर्ने काना चाहिँ तबला धेरै थाना चौँ dia ale kayak बनाएगा ए वे खला तबला था मैं का तबला चौं जी तबला तक चुना रहना क्या ठुके था लगाते रहना ale तारा ale जिला जने वो बाजला गुलिया थावा मुखने वो मला Agina था जी फयो खला मुखला दुनिया वो दर्द है तुमको जिला जने ale वो ज्यादा ale पहिला आलाप या त yana dila ale alap tunga ale gubdi bandis सुरु या त ठ्याक्क राग चाहिँ चेन्ज ख तर गुबडी बन्दिस दुने वो चाहिँ दाइना थाउ थे जुरा चाहिँ वो प चाहिँ ताल ale जी चाहिँ दाइ त गेना साथी आको दुने जी वे किस्म साथ न दुने सुन छ तर मिटा डाङ गरेन ओ ठीक जो बाला ale ठीक जो रावला ale झन् हौसला बढे ale जिला चाहिँ मजा चाहिँ दाइ दा गेना गु किस्म चाहिँ साथ नख वे किस्म चाहिँ वा के न थाना दिला छाला थिंगन चाहिँ मजा चाहिँ फास्ट लेभल तक मतलब नि स्पिड तक न मजा थाना बिया ale तियै काबले न दाइना गुबडी तियै के ख ठ्याक्क अयुबडी के ल वे किस्म चाहिँ थाना डाङ सिरेका नपा सिरेले ओ थो मजा तस्क बालाई सानो थोदा चाहिँ थो ट्यालेन्ट चाहिँ चिनोपट्टि मुखो थैपट्टि चाहिँ वर्षौं सिंहसाना चाहिँ मन्टे त व्यक्त थकाइने वो थ्यार थे साथी थकाइने ठिकै चाहिँ आए दु से थो मखला थुरा चाहिँ तर नेपाली दक्ले बालामपट्टि तबला बाले कि मतलब चाहिँ सेक्रेट छेमा त्यो किसिम खानाले जो बाना चाहिँ जो जिल्लामा हुन्छ मखला आग्ना चाहिँ सु बालामपट्टि सु सोया चाहिँ इनाडिसन र खन्जले अलि उले चाहिँ खजुला अलि मेरो क्लास नै चाहिँ अलि गुर्था उनीपट्टि ज्यादा वो यो चाहिँ जिता यादे मरो गुलबर्स दियो गुलबर्स यादे मरो के जिता आटे हमेशा जो सुरु चाहिँ याना छेन ए सूर्यना अझ वरिष्ठमा कलाकार हैन अझ थाना केना अन हौसला बढे ज्या अझ भाडा ठा सेक मार्यो हिसाबमा चाहिँ हाग्न मेमो गुरी ठा बाला चाहिँ नि प्रोफेसनल कलाकारलाई मखु थोया चाहिँ थोया चीज चाहिँ मतलब चाहिँ सेका थुटा चाहिँ विधानपट्टि अठिला मखुने मलाई सम्झने पज्ने चाहिँ मुली ज्या चाहिँ ज्याना चम्पट्टि तर आइडिया चाहिँ दक्क दुमपट्टि ज्या अठके चाहिँ सिनेमा सेकमालाई यको दुनी वो चाहिँ नि दक्क चीज बाकी दिनु चाहिँ वो चाहिँ थुरा चाहिँ बालके सिनेमा थोप तस्का बालामपट्टि खा जाने तो बालामपट्टि नेपाली तपपट्टि गुरुथा यहीमा आएर चाहिँ खजु उले अले छौ मेउ खचने सिसम थो उन्मसी वाद्यवादन मध्ये चाहिँ तबला रोजेन दिप्ति छु यो विशेष कारण हो जिसा चाहिँ मस्तिर चाहिँ मजाबले चाहिँ छु बाजा चाहिँ किना तल छु बाजा छिके न्यन्डु दुनी वो अटोमेटिकली ओके चाहिँ लगा बढे जु जानका दुनी दगले पहिलाला छु न्यन्डु उला थाइ नि हजुर मखला वो गु खवा गु हामीले छिसम चाहिँ मजान छे खनावया जाउँ चाहिँ बान तबला थाना दिप्ति खनावया जाउँ जुल वे दौराने चाहिँ तबलापट्टि लगा जु जुइमा छ ओ जु जिला चाहिँ यल डामलका जिला चाहिँ ओके लगा बढे जाउनका दुनी गुलिगुली सा चाहिँ 6 10 आना चाहिँ मेमे बाजा रुगे जा इना चम्पिन दु मखला वो ओके इन्ट्रेस्ट मत पिन दु तर जिला चाहिँ ओके अनि लगा बढे जोड्यो चाहिँ थो चाहिँ मजाकै चाहिँ सुना चाहिँ ठेट या ए ढ्या चाहिँ ढका चाहिँ जिरा चाहिँ थुके हुँ ढ्या चाहिँ फोर्स चाहिँ अर्ना चाहिँ सुना त या चाहिँ उठके लगा बढे जोयो मगसु अटोमेटिकली जिरा चाहिँ भगवानै सायर चाहिँ का छ चाहिँ इना छु यहाँ हूँ मलाई ढ्या चाहिँ छ्याउ थेचो गाछ पनि अलि परेको चाहिँ अले छिसा चाहिँ तबला बाहेक मेमे बाजन यो थानाले जस्तै थुकी विषयले भरि छु बाजा कन्डिसन पहिला तबला जी तबला अथि नजुल अले नता हेर्ने भगवान त नि ताल बाजा छु याद जिरा छ जिरा अथि मस्जिद वो जी छार गरे जिरा चाहिँ मेमे इन्स्ट्रुमेन्ट बाजा नाम होला सुर बाजा न दुनी
सितार दु सरोद दु इसराज दु भायोलिन दु मलाई बाँसुरी दु मिया हाल्यो दु मलाई तर ओके चाहिँ नि वो म यो एकदम यो मलाई तर जिरो चाहिँ नि ठुकै चाहिँ नि रिदम इन्स्ट्रुमेन्ट मलाई रिदम बाजा चाहिँ नि मेरो झुकाबले वो सेन्टरमा चाहिँ नि जिरो चाहिँ नि एकदम इजी जी सेन्फु छौ आत्म बल मेरो किसिम आत्म बल वो दुनी वो अहिले मजा चाहिँ नि उता चाहिँ नि जे चाहिँ नि याफु त्यो चाहिँ नि अयो अठिन भयो छु अहिले जे चाहिँ नि पहिला तबला सेको या चाहिँ नि मेमे बाजा चाहिँ नि सेकी तबला चाहिँ यो को बाज दुनी चाहिँ ओके चाहिँ नि अथा सागर दो सेकीमा अहिले वो इनानो जे चाहिँ नि छि चाहिँ नि पुला बाजा चाहिँ नि न चाहिँ नि जे इन्ट्रेस्ट दु जे चाहिँ नि अहिले न चाहिँ नि सेकाउन बोला चाहिँ उके थुके चाहिँ नि अठिन न चाहिँ ओके त चाहिँ वो सेक्दा चाहिँ अफको अफु जे चाहिँ नि अहिले दख बाजा जे जस्तै या छौल ट्याउन हे बाजा न्याउया जोसा ताल ल भए ताल रिदम चाहिँ वयो जुल तर थ्याउ तरिका पनि चेन्ज होला मखला ला थ्याउ ख गुलिन कठिन थ्यामा लिए गुलिन अठिन मखला अठना चाहिँ छौ ना नेवा बाजा प्राय दख थाना ताल बाजा लाउटी ताल बाजा नेवा ताल बाजा छंगो बाजा जस्तो तिमे नगडा ता खी पछिमा दमरु जोडा दमरु द ढोलक नेवा बाजा जब खाना छि वेस्टर्न ड्रम सेट न थाना मखला अले कंगो जिम्बे थौगने बक्स चाहिँ जाय क्याजोन दाय हो न थाना मखला कंगो बंगो दक थाना हजुर अहिले छिसन चाहिँ ठुलमसी चिज चाहिँ थ्याउ चिज जस्तै या नाचन खन्जुए जुल ताल बाजा छौए रिदम ख थ्याउ भए ख बाजा न्याउए जोसा थ्याउ जस्तै ताल ल भए जी अहिले ठुलमसी चिज सेकी त चाहिँ छिसन गुली वर्ष सेकिउली मेनर याना दे ठुके चाहिँ नि ठुली वर्ष गुली वर्ष इना दका चाहिँ छौला आसेक्यु चिजला गुड्ने सिरे चिजला खाएम हो छौन एना छौ औपचारिक रूपमा चाहिँ गुली वर्ष छिसन सेकलिया छौ इना चाहिँ छटौँ दका चाहिँ सेकेटिया सेको बडी चीज मको ठो छौ ज्या इना सेकाउनु जुल तिमे बाजा अठिन बोले चाहिँ 4-5 मैक्सिमम 6 महिना ओके गुल्ना अठिन छि जात्रा थायो दको बोल चाहिँ सिरियो जातना अठिना चाहिँ पछिमा अठिनले हुनु बोले चाहिँ ओके ना चाहिँ अठे 6-7 महिना 8 महिना मखला उली अठिन ज्या अठिन लेसन ठुली चीज चाहिँ बालको सेक तुंगु ज्या मेउ चीज सेक त उल्थाक मजुल याक्ना हे जुल अनसेकाउन बोले चाहिँ वे का दुनी जिरा चाहिँ मिम चाहिँ गुबटी बोल चाहिँ वेकिट थाक याक्ने नि जिरा चाहिँ याक्ना होला अहिले छौ चाहिँ याक्ना वेकि फु कार्न चाहिँ छुट काटे नोटिस नखका नोटिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट का छिउ नेवा खेलले नेवा बाजा अठिनले यो चाहिँ अठिनले खेले नोटिसन चाहिँ ले चुयौ अहिले हालियो यो चाहिँ हालिउला अठिन नोटिस मतलब हालिउला ताले हालियो ख तर चुयौ चाहिँ अठिन मरु छु लिपि बड्ड मरु अहिले वो जुया चाहिँ गुरुपिसँग सिनी बिलेन चाहिँ अब चुय बिले चाहिँ आज बोल ठ्याक्कै दकेस्तान बिउ बिलेला छि पत्रिका आँखा चुयातै नि मलाई सर चुयातै नि अब छुलेले बन्यो अब पत्रिका मलाई अब ओके लेला पनि अनि ज्ञान बन्यो मलाई बोला मन त अहिले थर जुन पत्रिका आँखा चाहिँ ढाङ ढुङ चुयात दु अहिले गुरु होला गुरु धानला का ठोलेले नि गुरु पल्का चुनला अब ले दकेस्तान लो मन ब्लाइन्ड के दिने अहिले जी चाहिँ गुरु छ न्यान चुना छौ जना गुरु बिस्तार ध्यान उता नोटिस जिरा वो ज्या जी नोटिस चाहिँ हो नि अहिले नोटिस टक्कर चाहिँ होला अहिले ले बोल ओके नोटिस त्यहाँ ले टक्क अनि अहिले टक्क एउटा बोन अहिले बोनला टक्क बोल्ने अहिले गुरु थे खला टक्क हो क्या छ एकदम ठिक जो ने दाइको नि गुल्ना पुला बाद अठिन स्यानले चाहिँ जिसा चाहिँ यकु पुरा एजेड दिने पि अप दैको दिने छौ चाहिँ पश्चिमा बाजा स्याउनु बोले यो
जुना मास्टर उसले वो पश्चिमा दियो चाहिँ नि मृदङ्गना त है ल मृदङ्ग त पश्चिमा त है उसैको उनी बोले चाहिँ नि अन्न चाहिँ नि हरेक छिउ छौ चाहिँ नेवा बाजा चाहिँ नि थो जाति थो बाजा थो जाति थाहा जो अयो न धुला छिके थाहा बाजा बोल्न चाहिँ नि साके बजार चाहिँ पिन्छ थिमे बाजा बोल्ला जब मलाई अथि पिन्छ अयो दियो अथि त नि तर अके चाहिँ नि अयो पनि छुन चाहिँ नि जाति चाहिँ नि अथि मोटसी अन चाहिँ नि दक्क जाति पनि छ हो दक्क तोली पिन अले वो बोले चाहिँ दक्क टोआई पनि चाहिँ नि गुली चाहिँ नि खी गुरु गुली था गुरु गुली चाहिँ नि ढोलक गुरु गुली चाहिँ नि न्याखी गुरु दिने गुरु पनि जग्गा छेउ छ अले सेको अले जी चाहिँ नि तबलाई पनि लाटा मलगा मलाई वो टाइमले जिना छ भने चाहिँ गुरुला मखो स्टुडेन्ट का सेकात्न पटि जुल अले जिन तबलाई पनि ला अले वने बोले चाहिँ दको चाहिँ नि काका बायो मेरमी जगेगा त नि अन अले जीवन वाला जिजने 10 का कम्पनी का तकले बेसी चाहिँ कान्छमपति का अले जी अनशन एक हप्ता चाहिँ लिप लाओ गाना वो 6 बॉल कोकना चाहिँ एक हप्ता देर हो जान त कस्तो वयो मको देने वो गेना ले चाहिँ वेकी फु मको याद नि आलातन गर्दै जीवन जिराना थक सुया वो दार चेरो दो वो नोटिस मरो अले वो पहिला सुंगु तना ना बेबना बनातो सोया मलाई गेना मोरिया सोया दकेसला न्याना गे खो जिलछन मसु दगारे जिम त म नि छन्दगान म मिस छुसी दगा मलाई का खाइ अले गुरु झाला अले गुरु अले नमस्ते अले गुठा न्यान चना जिरा मौला गुरु जी उखन जी दिबला त का थेगा तलबिया ने बना के नाजला अले थेका छ वो तावन छ त नोटिस ने मरो अले जिस ने अले वो नोटिस ने त या अठना जने अठना अले थौ धन्ने ने वो जिरा वठे जुल कने तने अले ओना गुठा न्यान बना के ना ओ का एकदम ठीक ओ ठीक यार का म्यो वो में थौ कने कने जुला वे मलाई अले अन वो पनि त किसाना जाने का छ गेना वेको दुनी जिमे ओनो एक हप्ता नि उल्मिसी दिएर होला 9-10 दिन जागला जिम त पठि चाहिँ मो नि सन्त गेना वो त किसान दगस्तर अब को रोल परे जुल अले गुरु नगा अले त को वया जिठा वया छ गेना वेको जिम त याद ने दिने त को आ त को बा कका टाइममा पनि उमेर पनि ला दाइ टाइममा पनि का अले अजी तबला न सेका त दो तबला बालकेना त दो अले समझ छु अले के थे नोटिसन थे दो नोटिसन अठिना वना अले नोटिसन या न अले वो बुन्द बुले अठिया त नि तस्कन अफी वो नोटिसन चाहिँ नि बोल रास अकन छिपिन न त किसान वे दकाने जिन्दा शिवन गए ख गुख अरे चाहिँ अले अठना चाहिँ वो इम्तहान छैन बोले इम्तहान चाहिँ कने कस भित्र चाहिँ इम्तहान भएको अलिबो सिलबद्ध रूपमा डटला चाहिँ झन् अझ अपियो जस्तै छिटो चाहिँ अयो रेस्पोन्स भयो मलाई जस्तै चिसा तैरिला कका बा धामा पिन्छ चाहिँ जिटन सेनाबियो टाइपले काजमी साना मिहटिन वया सेगले जिपि 9-10 दिन याना है जिन्छ चाहिँ मफनी म चाहिँ मिहटिन वमे यहाँ सेगले अयो रेस्पोन्स वेले चाहिँ छौ अनुभव गयो जी बोला चाहिँ एकदम लेता भएपछि खया जुल्ने हैन ल अब जिरा चाहिँ मतलब चाहिँ हमेशा सेकाटीपट्टि गुबुटी उगे चाहिँ जाऊ बोला एकदम खुसी चाहिँ एकदम लगे चाहिँ अले वो दक्षिण चाहिँ बाला टाइपले चाहिँ अझ चाहिँ बाला या हौसला बढ्यो जल्का चाहिँ वो हिसाब चाहिँ इना न हुना हैन प्रति चाहिँ नु न अझ ग्रुप न सेवन मेमे किसिम छुटा यंगिनु रे किसिम वो भावना न बोला अले इना न हुना लिभ जाऊ बोल छ लोग न बालना न दक्षिण रेस्पोन्स न बालना भयो बोला ले छिसा चाहिँ जस्तै उल्मेस सेका दिया दकुची सेका दिया दक्षिले पहिला स्टेज परफर्म यानदेशी अनुभव भएको नादिसन जिरा चाहिँ मचान बेलेन बालको टाइम पटि जिया जिरा चाहिँ न्याप्ले चाहिँ अन क्लास जुला न्याप्ले चाहिँ सर्ट कि छ कि जिरा चाहिँ का वार या चाहिँ पहिला त्यादे नि
अले जिने वने होगा दुने दक्कली से साथे सरोर इसरा बाले दक्क बादल से दक्क सगवै अले इमदा साथ संगठन आदियो अले छौ चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ जुया चाहिँ ख अले कम्पिटिसन चाहिँ जुरा याद दुका तबला थो शास्त्रीय कम्पिटिसन है वनोपट्टि चाहिँ छौ चाहिँ याद दुका दक्ले पहिला भाग कयो चाहिँ जी त्यन पशुपति नारायण सङ्गीत प्रतिष्ठान धावपट्टि दु आ वो प्रतिष्ठान चाहिँ एक्टिभ सक्रिय मोरो अब वो टाइममा चाहिँ एकदम सक्रिय अहिले अन चाहिँ देशव्यापी देशव्यापी रूपमा चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ आयोजना अन जुगा अहिले अन भएको कारणले चाहिँ वो कम्पिटिसन हेर्न चाहिँ भाकापी मध्ये चाहिँ दक्ले कम उमेरपट्टि सहभागी चाहिँ जिए जानको चाहिँ वो टाइममा चाहिँ वो कम उमेरपट्टि चाहिँ जिया चाहिँ अबले चाहिँ जी चाहिँ भाग चाहिँ कया तर जीवको क्षमता अनुसार जीवको मलाई अनुसार जी मजा थाना बिया दक्षिणा येना एकला जज मिसना एक गादिला अले जी न्यो अर्गनाइजेसन यो कुशाना चाहिँ एकदम बाला त्यहाँ चाहिँ हौसला बिला मलाई अले वो कम्पिटिसन चाहिँ सिर्ला अले रिजल्ट न आउट ल रिजल्ट जिसाले बाला बिला यो गुलगुली सिनियर यो सिनियर न भाका हजुर वो चाहिँ चाहिँ कम्पिटिसनला चाहिँ अझै पुरस्कार लछन त्यही हिसाबमा बनाउनु मुखो अनुभव यो लागि बनाउख हो हिसाबमा चाहिँ जिल्ला दक्षिण स्याबास बिला एकदम बाला जाला जिल्ला तर अथि हो ल अले थौ सिर्ला अले कनेजुले चाहिँ फोन होलका जुन छे फोन वाबले चाहिँ क्या बधाई दो रे फोन होलका बाहिर क्या बधाई छ बधाई पुरस्कारले त्यहाँ म छा बधाई पुरस्कार छ तरुण पनि ख जिनको लथन दगा दिने फोन हाल्का दिने हैन छा छुज ल क्या कान्तिपुर छ स्वर का फोन होला ल अले क्या जोरे अले फोन तया बिल अले बा पत्रिका पुस्ले बना कान्तिपुर छपा कैदलाले ठेकेना बाना त ने दियो ठेकेना ठेक सोयो पत्रिका यो सुरु है जुगो फोटो जान गर्न दिने एकदम फ्रन्ट पेज है तनी जुगो फोटो तपाईको फोटो तया वो पत्रिका सुरु जो जान ओ बा खुसिया एकदम उले मसोसी छेने बाला बा अले क्या सदा क्या छंगो सनवा थनवा सतला छा सतला लगाना गलत मतलब बाना बोया ana सुला छा बार गर्दैन अले का छंगो फोटो का बाज बालको बोया त कसो पत्रिका वो गथंगो त गर्दैन पत्रिका खलेन के ओ जिला न म्याजिन थाना यो प्रोग्राम यो बोया त अले वो प्रोग्राम यो वो अथिले कुए फोटो कुए थुली जना चाहिँ तबला प्रत्येक कम्पिटिसन है थुली जना भाकापी मध्ये चाहिँ दक्ले कम उमेरपट्टि मिलेश तन्दुकार तबला बजाउँदै देखादिने वो चाहिँ वो फोटो चाहिँ अथि यहाँ अले ठुकी साइड चाहिँ अले फर्स्ट के लाभ्ने चाहिँ ठुकी साइड चाहिँ फलानाले यो पाए फलाना यो देखाएको तर फोटो चाहिँ जुगो भयो त जान्नुका एकदम जिरा चाहिँ अहिले वो छेन चाहिँ जिरा चाहिँ थुली खुसी लगे जलको नि प्रोग्राम वो कम्पिटिसन ने त्याको उली खुसी मर्नु जिरा चाहिँ वो त्याउ चाहिँ यो कोही अप खुसी लगे सारा त्या पनि फोटो म सब हिसाबमा कान्छमा चाहिँ नि तबला बाधा गिफ्टी चाहिँ नि फोटो एना हाइलाइट गर्दै ल अवश्य न खुसी गिफ्टी वो चाहिँ नि थुली अथि जुलगे थयो अठिनले चाहिँ फर्स्ट टाइम वो न जुला पत्रिका मलाई पत्रिकाले अठि वे के दिया चाहिँ जीवपट्टि चीज नमको मलाई कि देव खर्च ना हो कि पिका मलाई मेबी चाहिँ बालना पिकारियो नि बोला त जिरो भर्ती अचीवमेन्ट मको जेटा चाहिँ एकदम खुसी लगे जो छिनका अब चाहिँ योको बाजा मध्ये चाहिँ छिसँग ठाउँ दमरो न जना चाहिएको हो ओके या दमरो सुको जना न्यानमाले
सोकुमी बाजु मेजमी थमे मु पा कथा जिमसँग बनागु ख मिलेश तन्दुकार वरिष्ठ तबला वादक जेटा आरासे ज्याजुले बचाको दिपाई इजी दिमुरु त बचाको दिपा लिपा हाक्न ल्याउँदनीको खला बला छिकमिनीको न्याने न्यवेगवे जी रासे आरासे पल्क दिपा त बचाको दिपा लिपा हाक्नस ज्याजुले लस्कु स्याना जुना सिकमी सोकुमी बाजु मेजु पिन्द थौयाको ज्याजो संजिमसा मु पा कथा बनागु ख मिलेश तन्दुकार जुयादा वरिष्ठ तबला वादक वेकना पाक्न ल्याउँदनीको खला बलया हाक्नस कल सुस्तु छिदा छिसा उन्मसी अनुभव चाहिँ जस्ट वाद्य वादन यो सिलसिला अनुभव बटुले ना दिल छिसा चाहिँ सेनाना दिर गातै दिल जस्तै थमेशा सेकी ब्लेर थमेशा मेपिन्द सेनी ब्ले चाहिँ गुप्ती चाहिँ छिदा थाकु ढाउ या अब ढाउ सेन्यु अब कि चाहिँ नि थमेशा सेकी चाहिँ अब छिगु थमेशा सेकी त अब त छारका ढाउले चाहिँ आज थमेशा सेकी ब्ले चाहिँ गुकिसमा चाहिँ थमेशा क्याउ गुकिसमा अठियाउ मना प्र्याक्टिस ना अठियाउ मला गुकिसमा उडा चाहिँ गेना कला वेगी हो नि वो चाहिँ थमेशा चाहिँ खेला अठिया ख मला तर मेपिन्द सेना बियो गरेको थियो चाहिँ छुटा ढाउले वो सेना बिट चाहिँ नि अरिक मनोयो चाहिँ छवे क्षमता जिमको छवे विचार जिमको छवे सोच जिमको मलाई अले जमेसियो दिमाग छवे जिमको गुलिस्ता चाहिँ उ मनो अनुसार चाहिँ थ त थालेन उता चिनानमा छु समेस्ता थुकिस छौ किसमा सेन लगाएर छ मेमिस्ता वे किसमा सेन दाछ उता मिले जिमका दिने उता चाहिँ मेवे किसमा सेनमा लिएछु अयु किसमा सेनमा दिने उ मनो त ठिका गयमपट्टि मनको यो दिमाग गुली अनि ख दिने त बुझेना सेनमा छु सेनी जस्तै सौला चुनौती हो हिसाबमा या चुनौती न चुनौती ख एकदम तरौ चुनौती थमेशा सेगा क्याउ जुल्या चाहिँ नि थैदा अवे जुल थै क्षमता गुल्दुरियो थमेशा सिउ गेना प्र्याक्टिस याउरियो न सिउ ओ हिसाबमा थैदा अवे जुल मेमदा सेन्टा चाहिँ उयो दिमागे गयो दु ओ गेना सिमस चाहिँ उ सेगा काइरियो चीज पहिला अध्ययन यामा हो एकदम जिडाला चाहिँ वो सेकियो थमेशा सेकियो मेमदा सिनेले अढिया खस चाहिँ मेमदा सेना बियो त चाहिँ एकदम चाहिँ थाको बडी जाखा हजुर अवश्य न अले जस्तै छि थाना जगे दिउ बाहेक न चोया न दि संगीत न भरे न दि त चेउली चाहिँ घटना छि पलान्याको दियो चेउरिया चाहिँ जे चाहिँ कलम कपी चुना चाहिँ जुना चेउरिया चुनला चाहिँ जुना वही वो गनाउ दिन छ वो चाहिँ वही अले वो ठ्याक्क मने वे अले मुड साना चाहिँ वो चीज वो मे यो दिमागले ठ्याक्क वही छौ चाहिँ टक 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 छौ चाहिँ वो सबला सेन्टेन्स वही दिने छौ सेन्टेन्स वे होला ओ ठो चाहिँ तस्क चाहिँ मतलब जुरा थन्द मतलब चाहिँ तजिगा दिने अले तजिगा अले ठो चाहिँ मे बनाया मैले हेरेका थिएँ अले सूर्य आएको दिने अले सूर्य अले बिस्तारै बिस्तारै अले सरसर भयो दिने आका आचुरका रासा जिन मिचो अठना चाहिँ मेना चाहिँ अठना चाहिँ सुरजुला थो एकु वर्ष झ्यान आजको मको एकु वर्ष झ्यान निसे जे स्कुल टाइममा चाहिँ चोएका जे तर उबले चोयो चाहिँ गनगन भन अले जी कलेज लेभले थ्याउले चाहिँ अले गुबडी मिचो चाहिँ वो चाहिँ जी डेकर्न अनि त्याते दकन चोयाते हो किसमा चाहिँ वो अथे सुरजुल टाइमका अले जस्तै चोयाले दिवे जुल ओके नाप नाप संगीत न तयारी छिस संगीत टेबले चाहिँ संगीत टेबले वो शब्द संगीत टेबले चाहिँ गयो अनुभव जी जिटा चाहिँ नि जी थमिसा शब्द चोइबले दिने जी चाहिँ प्राय चाहिँ नि लय पहिला देखा शब्द पढ्या अथवा चाहिँ शब्द पहिला चोया लय पढ्या दगा अठिसाना चाहिँ छौ चाहिँ उ नाप हिँगियो छु जी नाप हिँगियो नि ल छौ चाहिँ ठुला चाहिँ थुप्रै शब्द तस पाले दिने अठना चाहिँ शब्द चेन्ज न त नि भन अब पहिला सरल छ चोल अले उदा हाना चाहिँ कस्तो शब्द मोल अले एडिट त दिने अले एडिट न हाना चाहिँ छोटो बाले भने छोटो वे भने अले उदा चेन्ज या शब्द गुक्ति बालाई मलाई गु छुटाएर सुनको उदा चाहिँ गुकिसमा राजा बालाई उदा चाहिँ अठिना अले बल्ल उदा फाइनल न अठना चाहिँ शब्द वले चाहिँ प्राय चाहिँ जी चोइबले चाहिँ नाप्न पाए वो यंगी हुना छिटो चाहिँ गयो किसिमको म्युजिक चाहिँ छिटो आपायो अपो चाहिँ मेलोडियस मेद आमला यही हो आज जस्तो आजी विशेष ना क्लासिकल अब विजय जातनपट्टि मनो जाँदैन
जिरा चाहिँ दक सङ्गीतलाई यो मलाई थाहा थाहा विशेषता दु दक सङ्गीत यो मलाई थाहा अनि हो जिया चाहिँ क्लासिकल अठिन जुल ऊ ढङ्गा चाहिँ विशेष ना चाहिँ छि चाहिँ जस्तो रक सक हालिब्ले ऱ्याप स्याप हालिब्ले दुनी अब मेरो किसिम हुने नि मलाई एकदम रक हालिब्ले एकदम अझ चाहिँ जोसिलो चिचेन हालमा मन अब बिबी सानो चाहिँ फुटी चाहिँ मेलोडियस दुनियाँ जस्तो छि क्लासिकल सेमी क्लासिकल जुल छोराई गजल टाइप हो जुल दुनी थुम्री टाइप हो जुल थै मे चाहिँ अपयागा छौला शास्त्रीय सङ्गीत यो छौ अनुयायी ज्याजुमा थयो चिज ले जस्तै छियो नेपाल है शास्त्रीय सङ्गीत यो अवस्था छिसँग के घना दिया शास्त्रीय सङ्गीत यो अवस्था चाहिँ नापिसा आ चाहिँ यको बाला ट्याबले यको बाला देयो चाहिँ गुकिसमा टाइपले नाबा चाहिँ छौ चाहिँ वर्षौं वर्ष अथवा शास्त्रीय सङ्गीत सेक्युरिटी यो चाहिँ छौ चाहिँ तपस्या बराबर ख एकदम कम एकदम मेहनत चाहिँ थो या फैमुखो दुनी एकदम मन्त्रीसँग चाहिँ दुबेजिया ठुके चाहिँ एकरो किसिममा चाहिँ लगे मजो तले या चाहिँ ठो चाहिँ या वो सक्सेस जिमको जुने वो जो या चाहिँ थो चाहिँ त्यसको थाकोपट्टि विद्या मलाई ठुलो चाहिँ याद चाहिँ गुरु छुटकाले छि शास्त्रीय सङ्गीत यो चाहिँ छौ चाहिँ नयो चाहिँ बजी ख दुनी नयो बजी त्यसको थाको उटा नेता तस्को थाको सुना नेफे वो चाहिँ वो जग्गा छि ओके यो मिठास गुले वो थे साउटी छुए देमको देखा चाहिँ गुरु बारम्बार ध्यान दिएको नि वो अठेका दुनी शास्त्रीय सङ्गीत यो एकदम थो हाली पिन्दा थाइ पिन्दा इमसा जग्गा मेहनत या माओबडी चीज मखोटो यनी पिन्दा न चाहिँ मेहनत या माओबडी दुनी पछि धेरै धारण मोर पिन्दा यने वो बुझे जिमको बुझे मतलब गेना नि यले मलाई एकदम थो शास्त्रीय सङ्गीत आओ या चाहिँ विशेष ना चाहिँ छि ध्यान स्यान याइप्न योगा याइप्न नि इमसा विशेष निना चोन्टु टक्क चाहिँ ठुला एकदम एकरो जुया चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित जुया चाहिँ मलाई ध्यान र कन्सन्ट्रेट ना चाहिँ निन माबले चीज हुने इमसा चाहिँ कन्सन्ट्रेट ना नि जुल मलाई अले एकदम टक्क चुना निना मलाई आराम सुनको चुना चाहिँ मलाई एकदम निना दिने अलि बिस्तारै बिस्तारै ओ छुयार छ गो किसमा यार वो बिस्तारै बिस्तारै जयबडी चीज जुने शास्त्रीय सङ्गीत होला अले वो बुझे जुइ छ अले वो जुया चाहिँ यो ये ध्यान ये पिन्छ जुल अले अथि धेरै धारण या पिन्छ एकदम ये कोगा जस्तो अब रक सक इमके चाहिँ पुरा अथि मेरो किसिम अथि जुल नि मलाई अले सायद चाहिँ इम त चाहिँ यो पिन दो तर कमै यो ढामल गादैन एकदम ताक यताउता सुसु थाहा नि मलाई यताउता जस्तो जिम त चाहिँ रक निले पनि मलाई प्रिज डिस्कसन फेजले नि एकदम लाउड गर्दैन अथवा म्युजिक चाहिँ पिसफुल नि मलाई एकदम शान्त अठिले चाहिँ अठिले हुनमा आउँछ ल ऊ चाहिँ एकदम खुलाउल नि अथवा चाहिँ वाइल्ड जुम त शान्ति हो पुरी जुल रक रा अठिले थियो चाहिँ शान्त जुम त चाहिँ उफ्रै आबरी जुल उल्टो जुल तबले अवस्था चाहिँ आयो दो चिरा आउ या चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ नि एकदम बाल्ना त नापा चाहिँ ठुला एकदम सेकिता अठिएर थाको मलाई अलि चिन्ता न थाको हो जा चाहिँ मन्दिर इन्ट्रेस्ट न चाहिँ तुरन्त बुझे म याकना चाहिँ एठिन जिम हो जा चाहिँ वो मतलब वो सेकियो अठिन मर्या नि आउ या चाहिँ दकिसाना यो कुसाना थुया वे ढंगला छु अब पहिला आ चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत यो अवस्था छिथा नेपाली न बाल्ना वया जंदो एकदम बाल्ना छ आ ना पहिला छुजिरहेको चाहिँ मन्दिर छोराई वो संगीत सेकी त मियालियो अथवा छुसेकी मार गए त या मुसी मुछु सुरु अले दगले पहिला मन्दिर लो आर्निक सार्निक हालियो काम छैन भएको अले ओके वो फिले उना वेन लाग्ने बल्ल आ मेन सिनमा छुट गाडे अले शास्त्रीय सङ्गीत हेर्ने इन्स ठिक छ आवाज जुया त वया ख पप म्याली पिन्छ मलाई
मेमे आने लोग सब आल दक्को चाहिँ शास्त्रीय संगीत लगे जात नु छार गाने भने दक्षिण ठुलो सुठो के चाहिँ मेन जग संगीत मेन जग दे शास्त्रीय संगीत ओके चाहिँ आन्द्र भुरिए खोजल खादले या जुल्ने सारे ग म थुमी दुनी उ दक्को ओके अनसेगे जुल्ने छि हालत नि दक्को गुल्ला मि हालियो दक्को चाहिँ सारीको पनि खनी मलाई अब सुर छौ वो सुर दक्को सिल्ला वो हालिले छप्ना बेसर जे मलाई ट्याक के लेना हालि मलाई वो ज्यादा नि वो अठिन ज्यादा न अले वो हिसाबमा चाहिँ ठिकै मार्केट न बढे ज्यादा छ मलाई थाहा चाहिँ इन्स्टिट्युट न खुले ज्यादा छ अठिना चाहिँ स्कुल न चाहिँ संगीत क्लास कलेज विषय समावेश न छ क्लास फटाफट ज्यादा छ अठिना चाहिँ रिकर्डिङ त ज्यादा छ दक्क अठिन ज्यादा छ वो हिसाबमा चाहिँ नाबसा आयो चाहिँ थो चाहिँ संगीत क्या चाहिँ एकदम बाल्न आज नि छपो तबलाई धुन्यन मालिका छ आज सोच नि जो त्यो कोशिश तो त्रिताल अन्तर्गत ख ला सुकुमी भाजु मेजबे न्याविसंगो खनलाबला ज्याजंगो जुल मिलेश तन्दुकार वरिष्ठ तबला वादक खनाप ल्याउँदनीको खनलाबला हाग्न न्यावेकै जु आरासे ज्याजुले हाग्न बचाको दिपाई जितेंगु त बचाको दिपाली पा हाग्न ल्याउँदनीको खनलाबला न्यावेको हेजे आरासे पल्क ब्रेक सुकुमी भाजु मेजबे त बचाको दिपाली पा हाग्नस क ज्याजुले लसु स्याना जुमा तौजिमसँग खनलाबला नाचुनुगु दु वरिष्ठ तबला वादक रचनाकार नापा संगीतकार मिलेश तन्दुकार जुन नापा चासँग वेगा नापा हाग्न ल्याउँदनीको खनलाबला जस्तै अछिसँग शास्त्रीय संगीत युक्ति नेपाली जुगो अवस्था विषय लेला खंकनाइ दिल शास्त्रीय संगीत युक्ति स्कोप चाहिँ छियो नेपाली गुल्तगु स्कोप नापस्या यकु बालना चोटु आठो दक्षिण चाहिँ शास्त्रीय संगीत चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दु त्यो दक्षिण थुया वे चोया दक्क मन त चाहिँ शास्त्रीय संगीत लगे मतलब चाहिँ ओके शास्त्रीय संगीत थयो चाहिँ मतलब चाहिँ पेशा मया साना चाहिँ मेमेउ ती फिले जस्तो पप मलाई आत्मिक याउमिया साना चाहिँ ठो शास्त्रीय संगीत चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दुरेका चाहिँ स्यु दक्षिण स्याउ छ जुया दक्षिण चाहिँ ओके चाहिँ दक्क मन चाहिँ वे अठिना चोटु अले उजिया जस्तै थो शास्त्रीय संगीत सेक्यु झोले चाहिँ मनुटेसँग विचेत बताउने हो अयु न याउको खण्डो उकै कारण चाहिँ छुटे छ जिन छ न त या थो शास्त्रीय संगीत थियो चाहिँ धैर्यता मरेका चाहिँ धैर्यता सुना या मफु दुनी ओ हरबरे थौ चाहिँ निश्चित चाहिँ प्र्याक्टिस न गर्ने चाहिँ तुरन्दर गायक ज्या त्यहाँ अथवा चाहिँ अयु सोच्दै अब वेटिङ चाहिँ लगे बाजा थाफे उस्ताद ज्या त्यहाँ वो सोचते चाहिँ वे चाहिँ मजुल का दिने चीज सेनी सेकी चार्ज हुँदा छौ चाहिँ सुझाव नगर्दैन आठो संगीत यो चाहिँ छौ चाहिँ बिस्तारै चाहिँ थो चाहिँ इम्प्रुभ न बालको उनमा हो तिसिलाको उनमा बढी चिज ल जुबडी चिज या आठुटा चाहिँ मेन चाहिँ संगीत यो चाहिँ प्र्याक्टिकल विषय जुलका सुना प्र्याक्टिस या त मलाई वो एकदम निखारे जा झन् बाल्ना नि दुनी सुना प्र्याक्टिस या मको बालामपट्टि बामलाउने दुनी वो ज्यादा नि तो प्र्याक्टिकल विषय जो या तो एकदम प्र्याक्टिस न यामा छिसन तो प्र्याक्टिस यो खलान दिला छिसन चाहिँ गुल्था गुली प्र्याक्टिस नि गुली प्र्याक्टिस न दि
जुगु प्र्याक्टिस चाहिँ नि चाहिँ आ ठुले या उड्या चाहिँ मोरो सादा कादा भले चाहिँ थयो आज्या ड्युटी या मलाई यताउता दक चिज प्याएन चाहिँ दक चिज या मज्या अनि वो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ ठुले ऱ्या चाहिँ जुगु फुर्सद दैबले चाहिँ यकु ऱ्यार्ने दिने फुर्सद मरेबले चाहिँ गुले तबले थी मर्यार्ने दिने अब त बिजी आर्ने आज चाहिँ प्र्याक्टिस अठि या खस छन्नु चाहिँ जी चाहिँ 8 घण्टा तक नपट्टि नि 8 घण्टा तबला जगे थाना छ कन्टिन्युअसली 8 घण्टा मजा चाहिँ 8 घण्टा हिँड्नु चाहिँ अनि रेकर्ड छि चाहिँ नि ठाउँकुने खण्डया जाउँ छौ प्रोजेक्ट बाजार या चाहिँ साफ ठाउँकुने फेसबुक हैन भाइरल ज्या जाउँ दु थुके विषयले यो मनुटेसँग गाई गइन निन्दो थो छुक आकाश प्रोजेक्ट बाजा थियो चाहिँ छौ चाहिँ जे इतनिक बाजा त दुनी जे चाहिँ जस्तो पुलाउपट्टि गुल्ना बाजा त दु वो चाहिँ जात्रा अठिनले जग्गा थाला गुकिसमा चाहिँ नापा छि थकली पिन्छ बाजा बराज पिन्छ थाना वेचन उडा जग्गा थाना हुने हो मोहना गुथी अठि थे जात्रा फेस मतलब चाहिँ जात्रा जग्गा थ्याउपट्टि फजनमा जुयाजना नि उडा चाहिँ रिचा चाहिँ बालकै नाउनमा थुटा चाहिँ व्यापक नाउनमा ल थुटा चाहिँ विकास याटा चाहिँ थेन मग मजु मलाई त्यहाँ चाहिँ थुटा चाहिँ विकास प्रवर्धन आम हन तक पुलाउ बाजे त सम्वर्धन नापा प्रचार प्रसार या हिसाबमा चाहिँ थो चिज चाहिँ थो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँको ख मलाई अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै मेमे जस्तो थो चाहिँ छा इम्पोर्टेन्ट दुर्गा टाइपले छि मेमे बाजबिज थाना मेमे मतलब मे हालिबले चाहिँ थाउपट्टि ज्याला जुया चुन्दु मलाई अघि चाहिँ बाजा छुकुछुकुको थाना चाहिँ वो बाजा चिने चाहिँ जुइका तर विकासले जुइ मलाई वो बाजा सुखरी चाहिँ वो चाहिँ मसी जुल तर विकासै लागि चाहिँ वो मजको सियान विकास चाहिँ मग्ने मलाई ओके ल चाहिँ ओके दुनिया छिरे जिमाल ओके त ओके यो गुपट्टि बोल त दो गुएना थामा दो गु उता चाहिँ गेना नु किसमा चाहिँ अठि या जो उडको यार चाहिँ अझ ओके छौ चाहिँ तरौ तिकदन नि मलाई वो छौ मे चाहिँ तक ओके तक थाना चाहिँ जग्गा जी मुख छिटो थो प्रोजेक्ट बाजा चाहिँ सुथा ल्यामा रह्यो सुवा ब्याजना जिना चाहिँ जस्तै अझ प्रसङ्गपट्टि चाहिँ चेन्ज या सिना छौ बाटी बाधक रूपे चाहिँ नि देश विदेश यो को थासे थयो परफर्म के ना दिरंगला हजुर उकै अनुभवपट्टि चाहिँ शेयर नादिसन अनुभव तकले पहिला जी फ्रान्स हुनु क फ्रान्स हुनु चाहिँ छौ चाहिँ अनुभव चाहिँ छौ एकदम लुमङ्गी भाउ छौ अनुभव चाहिँ सुजुल लगाइले घटना अन चाहिँ फ्रान्स चाहिँ नेवा नख हरिया प्रोग्राम यो नायन नेवा नख फ्रान्सेस प्रोग्राम सम फ्रेन्च मनो उया अले ठो प्रोजेक्ट आउ ख अले थन चाहिँ उबले चाहिँ 30-32 जना यो तोलिका उले एकदम तरौ तोलिका यो तयार ना जिबे उनो ख अले उबले चाहिँ सुजुल लगाले चाहिँ जी चाहिँ उबले था थिमे दक जिमो यको न्युसुङो छमेसा न्युसुङ बाजा था उले अनि इनाउनो अले छौ चाहिँ अके चाहिँ लुमकी बाउ चाहिँ सुजुल लगाले कारण दक बाला र एकदम सो सरसर हुन अठिजुल अले छौ चाहिँ सुजुल लगाले जी चाहिँ पछिमा सोलो छौ जी थमिसा चाहिँ कम्पोजन होगा पछिमा त्यो चाहिँ छिटाला चाहिँ भज्ने जे भज्ने पहिला भज्ने खल्लाले आसिनु ख अले भज्ने थ्याउ जको छैन ल भज्ने थाले जाने अब भज्ने थ्याउले ताल मलाई गौ राई चो गौ मलाई न्या अनि त्वाल्या राई मलाई त्यो जको छैन का अले अझै तबला लगे जने थुके तबला 16 थ्या थिने पछिमा मृदंग 16 न थ्या जु मलाई
दया चाहिँ अहिले जे चाहिँ छौ चाहिँ चुनाव प्र्याक्टिस ना अहिले छौ चाहिँ 8-10 मिनट यो छ छौ चाहिँ जी थमिसा कंपोज ना जी थमिसा प्र्याक्टिस हो थमिसा थिएन मलाई अहिले वो फ्रान्स थिए वो बोले चाहिँ वो दकम बाजा समिति ना हो पछिमा छौ न चाहिँ एकदम बालापट्टि बाजा ख वो टाइमपट्टि मोर्ला रे चाहिँ ख उठेछ ल नि वो छौ न तेरा छ त्यसको बाला दे किन खाउँले सुडो रे चाहिँ खाउँले ले जिना थाना दे तका तैका ए खोला थाइपी मेबी पास थाइपी ए मोरो दे किस्मत नि ल मलाई जिना थाना भने देखा थिए ए खोला कचको कने बाजा या जिरा न्यंगी तका त मलाई गुप्री प्रोजेक्टame ale मेरो टाइममा चाहिँ वना वो बाजना वना ale न्यंगाले एकदम वो प्रभावित गर्ने त्यसको बाला दिने एकदम बाला थुटा चाहिँ त्यौरा दिने सबलोको आवाजै चाहिँ नि एकदम जोरदार एकदम त्यसको यो जरा वो बाजा अहिले वो मनु त वो न एकला एकदम एकला अहिले कटसौ त्यो रे दिने खजुलगा मेमे बाजा दक्क चाहिँ था तिमे दक्क ग्रुप भएको दिने तर वो पछिमा चाहिँ सोलो एकदम जुगो समस्या जग्गा दिने अन फ्रान्स स्टुडियोमा चाहिँ एकदम जुगो एकैचोटि पर्फर्मेन्स अहिले जी चाहिँ समस्या जुगो सपोर्टिभ लागि चाहिँ लहरा सरा सोलो थाइले लहरा सरा या थाउ दियो चाहिँ अठिन पनि छियो पुला अठिनले लहरा थाउ दियो चाहिँ अठिन मोरो परम्परा मोरो अहिले जी चाहिँ ओके लागि चाहिँ छुटाइले 300 वा 300 हैन अहिले पुस्या जाने छि ता थाइले नि झर ता राखा वो न्यू तया जाने जी जाने सोलो थानो एकदम जाने मेमे आइटम छने रिङ एकदम ताली एकदम होला अहिले मन त हाउन सत्या त गदने सत्या त अहिले वो ढंगा जाने प्रोग्राम चाहिँ एकदम बाला दिन्छ ल मलाई प्रोग्राम शिरला अहिले जब होटले वया जिबी होटले वयाले चाहिँ अहिले रुमे ठ्याङ्गा अहिले वो गुम्प्री प्रोजेक्ट कम्पनी बनाउन एकदम त्यसको बाला ठाउँ प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल एकदम बाला त वो प्रोग्राम दको प्रोग्राम मध्ये चाहिँ मिलेसियो चाहिँ पछिमा सोलो चाहिँ एकदम एक ल त्यो चाहिँ दकसी ताल लगा दिने थाबले एकदम जिल्ला ओ सुजो रोदने एकछिनला उहाँ एकदम वान्स मोर बोलो यो उयोले मेले चाहिँ ताल जग्गा थाला मलाई उयो वान्स मोर रागा थाल अरे वान्स मोर त होला जिल्ला म त दगाते हेले छ बुझे मुजो जिगा फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा वान्स मोर त हो टाल गर्दिने ए खला का एकदम अहिले जस्तै छौ चाहिँ छिसा अनुभवले कनाइदिल अनि त्यसमा एक उक्ति चीज न अहिले अनम या छि नेपाली परफर्म याबले र विदेशी परफर्म याबले चाहिँ छु फरक खाना दिए छ नेपाली परफर्म याबले चाहिँ भरिजा छि ऑडियन्स त भरिजा तारेनिना निनिबुटी छि छिके चाहिँ भरिजा बानी चाहिँ कम खाना गाजी पिने सुले नि हजुर पिने उना ठिएबले चाहिँ एकदम छिसा चाहिँ इमसाला चाहिँ छियो बाजाला इन्टल नौलो नि ड्रम सेट आयो जग्गा इमसा मलाई इमसा गुलेम बखौपट्टि बाजा मलाई इमसा इमो दिमागे मरो पिनेपट्टि मलाई बाजा वया थाना त एकदम ठुम से जङ्ग नि एकदम त्यसकै बालका थाना ठुमे एकदम ध्यान बिया न्याना दियो एकदम मतलब नि मलाई न्यायको न्याना दिने छ ट्याबले छिथा देशे चाहिँ अझ न संगीत सम्बन्धी चेतना हे चाहिँ अझ न बाँकी रहने चेतना चाहिँ एकदम दया छ यसना चाहिँ गुक संगीत कलाकार त रेस्पेक्ट चाहिँ न ख छौ चाहिँ नि छौ चाहिँ सुन प्रोग्राम निन्युटी आराममा चुना निन्युटी चाहिँ छौ रेस्पेक्ट दिउ खने ल अहिले वो गुपटी प्रोग्राम चाहिँ निनानु ख उता चाहिँ ध्यान बिया निन्दा छ कलाकार चाहिँ अझ चाहिँ छिटो अझ बालके मलाई चाहिँ यानु थानु मलाई हालिनु त्यो चाहिँ वो चाहिँ हौसला बरेजी अझ या मास्टर चाहिँ आ छि चाहिँ प्रोग्राम नाच्नु दो स्टेज थाना दो
निनी बिसन्स बाल निना म लाग्छ याक्न सिरिक्नु खतम हुने होइन मलाई त्यसले एकदम परफॉर्म याइ मेसु हौसला न भज कमे कते जानी छौला अझ परफॉर्म या सान गुली थमेस्या भिटसन उली वइम हो जुए जस्तै अझ के चेतनाले वे बागदनी वेजुल आजको ज बाल्यकाल यो खसको ज निन मास्टिबल त छिगु ते मजबले गथे छि जी चाहिँ नि मेबी मस्तसा पनि त भिन्न रहे थरा म सोच लाग्दैन चार गरे जी चाहिँ नि मेबी मिठा चोनी अजरा चाहिँ म्युजिक चाहिँ गीत अजरा छ बिला बाना अले जी चाहिँ नि सेक्युरली चाहिँ नि नजुला अले ओ टाइम चाहिँ नि मजबले चाहिँ नि अजी मजबले नि तबला थायो जा जरा नाया जुगु नाया तमल गादनी जिसन नेवा भाषा तमल तबला धाइ मकोला खासले तबला धाइ भने तमल धाइ दनी अले सटिबले जुगु नाम रासे तमल थनवा दनी थेना सटिउटी अले यको अथि लाने इरिटेट जिनी ला अले तन प्यायो दनी अले सकन्जी गजनी थाया टोटिला दुनिया अयो गएन देखिया तमल धाइ मलाई यता उता आकी मलाई आकी अले थाया टोटिला अलि न तर अले हाना चाहिँ 5 मिनेट निब्ले नि अर्जुला अले हाना ठिकै चाहिँ अठिले उ निब्ले चाहिँ छौ मेवे किसिमको सम्मान दु अले दर्शना चाहिँ बालना ध्याचौ दु मलाई अपेरको चाहिँ मजा चाहिँ गयो बालको थाउ ध्याचौ दु मलाई अरे किसिमको चाहिँ बाबाला दु वया चौ दु नि आ अन मिडिमी 5 मिनेट ल अन चाहिँ तदर बिबे मनो त्यस यो रेस्पोन्स वया चौ दु नि अले छैन न त्यहाँ नि जरा थेटेर गुलगुले चाहिँ प्र्याक्टिस न याउ मखो दु नि छा प्र्याक्टिस महिनो या चाहिँ छैन बोबेट नि अले 5 मिनेट थेटेर धाइ 5 मिनेट खनि न 5 मिनेट से मुसुनी मला मुसु ज्या इमसन चाहिँ आकु गा नि दका जरा समझे हे दनि वे हिसाबमा चाहिँ जिना चाहिँ का ख या चाहिँ इना होना मला अब आवे चाहिँ नबा आकु पनि आवे समय सुजुल गरे बोले नबा आकु पनि 5 मिनेट नबा तमल दका सती जरा आवे 5 मिनेट जरा चाहिँ गुरुजी दिया सती समय अथि ज्या हुन गदनि आ वे 5 मिनेट चाहिँ छुटाइर गरे बोले नबा सन्ता चाहिँ तमल दया जिमसा आगा जिमि अठे जुना नाला छठे सेक माओ ज्यातना जिमसा मसेका छन्ता आगा आजका आगा जिमि चाहिँ मिटाजका तना मखला आ इन्ट्रेस्ट दु आ लिबा नगला दुनी आ छछ आ गुली थासे नगला आ जिमि सहाना छठे थाएर गन्थनी मखला गुली वर्ष माली चाहिँ गन्थनी गुली अनि साइम लगेजी चाहिँ मखला दकुमा छौ चाहिँ धैर्यदायको छौ फल हिसाबमा ओ जो यातनी आठो बाल्यकाल चाहिँ जुगो चाहिँ यको चाहिँ आठो संगीत अठिले जुल आठ यो पढाइले जुल मलाई मिना मिता मलाई आपस में मिता गुजना मिता C.E.O नाबल पांगरा गुरे याद नि पांगरा गुरे याद मिता दनि अले चुंगिना मिता दगा मिता दनि जुगो वो टाइम यो खेल गुलना दो दगा मिता ममदो मको अठे ना चाहिँ एकदम अन्यन टेक अठिले चाहिँ उबले चाहिँ भलिचा जी मिडो कम्युनो दुनी मतलब चाहिँ भलिचा कम्युना जी लगे के टाइम भी भने वो टाइम चाहिँ आ ठाउँ या चाहिँ एकदम जिरा थन गीता चाहिँ वो चीज मन दिया याबिसँग खलाबला जुला सिनाबा ठाउँ यो ज्याजोस आरास खै खलाउ यको दनी इ पावन्दिया कारण ठाउँ चाहिँ ठुलिए यो खलाबला ठुलिए को जागमाले ठाउँ मुवंगु एबिया थान स्टुडियो ढंग जाइदिला ओगेनी दिन छिटा यको सुबा अले नापा नेपा च्यानल ले पाखे छिटा चिरहजको मतिनाय चीजको न लल्याटेन ए यको धन्यवाद नेपा च्यानल र छिटन यको सुबा सोगुमी बाजमेजुबी ठाउँ मु पा कथा जिम सम्पन्न गुजुला वरिष्ठ तबला वादक रचनाकार नापा संगीतकार मिलेश तन्दुकार जुया वेकै विषयले सिकपिनसँग यको खन्त सिका दिल भएको पलसकासी थौयको ठुको ज्याजोसँग जी सुशील साइन बायोनीको जम्फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुभा